crore tara nipan hena changna listing ani tara da saba loigadaba awang nongpok lamdamgi regional water sports complex ngasi fawba saba loishinba ngamdana leiri पाव संदोकना पिजरी भारत की मनुंगदा मणिपुर बु सानबगी पावर हाउस ने हाइन सखंगदुना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सेमगा सागतनब यामलबा सेनफम थादरबसु प्रोजेक्ट क्या मपुंग फाना लुशिंदबा यावरी अवांग नोंपोक लमदमगी अमता ngairaba मोइरांगी तगमु द लुपा करोड़ तरा निपान हेना चंगना सारिबा रीजनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ngasi फावबा लुशिनबा ngamdana leiri मणिपुर सरकार की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ना मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी द स्पेशल प्लान असिस्टेंट की मखादा यामलबा सेनफम डिपॉजिट तौदुना हौखिबा इंग लिसिंग अनिगा तरेतगी कॉम्प्लेक्स अस्तिगी तोंगान तोंगानबा कंपोनेंट सिंग साबा हौखि अदुबु कंपोनेंट सिंग अदुगी मनुंगदा रिफ राफ्ट चैनल लाइनिंग फ्लैट स्लैब ब्रिज फमुंग चाम लेब हॉस्टल टाइप 1 अमदी 2 गे क्वार्टर बिल्डिंग अमदी गैलरी नि चिंगबा यावरी लोइनना एलडीए गी कंपोनेंट ओइना रोइंग चैनल अमदी फुमजी सेंगबगी थबक सिंगनी अपुनबा सेनफम लुपा क्रोर तरा निपान हेनबा सिगी मनुंगदा चादा हुंफुमंगा रोम लौथोखरे अदुबु लाइबक थीबदी रिफ राप चैनल लाइनिंग गी लुपा क्रोर निपाल मखाई हेनबगी थबक असि अयामबना लोइसिंदना लेरी ISTV न्यूज न मफम अदुदा चलुबदा हाइरिबा कॉम्प्लेक्स असि कंपोनेंट सिंग लोइसिनना बाकन मथबक पाइखतपा उद्री करिगुंबा कॉम्प्लेक्स असि लोइरबदी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंफाल सेंटर न सुसिजननबा थौरांग तौदुना लेरबनी अदुबु मतम कोइना कॉम्प्लेक्स असि साबल लोइदबना साय अमदी मणिपुर गे सानरोइ सिंगना चाउना खुदोंग सादबा मायोकनबतन नतना पेंदबा फाउनरी अमरोमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेरिबा जिरीबाम सब डिवीजन की तोंगान तोंगानबा बिल्डिंग कया साबा लोइरबसु संगादना लेबा सिदा मियाम पेनादबा फाउनरी हाइरिबा बिल्डिंग सिंगस्तिगी मनुंगदा सुपरमार्केट अमदी ITI ऑफिस बिल्डिंग यावरी मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट ओइबा यारबा जिरीदा अस्तिगुंबा थवोंग सथबा से लाइबक थीबनी हाइना प्रजा सेक्शन खरना ISTV न्यूज ता फोंदोकनरकली NBCC न साबा लोइदुना लेरबा मल्टी सुपरमार्केट असेसु सरकारना संगा बिनबा होनबियु साबा लोइदुना लेरबा बिल्डिंग सिंग असिदा अमांग अता कया थोपा यावरे लोइनना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर असिदा मतिक चाबा डॉक्टर सिंग लेतबा माइनर ऑपरेशन तौनबगी खुदोंसाबा फावबा थमदबा सि पेंदे मसिना मरम ओइदुना सिलचर कासारमदी आसाम रोमदा जिरीगी मियोइ सिंग अना आयेक थोरकपदा रिफर तौबा यावरे उचाथोंदा मतंगा चानाबा हॉस्पिटल अमा सारिबा से लोइसिंदुना मियाम द सिनबियु हाइकी इंटरनेशनल अवार्डी डॉक्टर ए गौरमनी शर्मना डिवीजन अस्तिगी साबा लोइदुना लेरबा बिल्डिंग सिंग संगाबियु हाइना मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग चिंगसिनखी हुजिकी जी सुपरमार्केट ITI हॉस्पिटल से यामन सादना लोइरे हाइना थाजबथमी मसी याम थुना थु मतम मसिन बिरगदी जी चावट खुंथांगा हेना हनबा वर्कनी मानवना हेना हनबा मरी लेबा ऑथोरिटी सिंगना अथु मतमदा संकाबिजना मियागे फगो हेनबी लाखलिबा जनवरी की तांग कुनमंगा के अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा लमफेलदा लेबा DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स की पुरुंगायानी हॉलदा नेशनल वोटर डे की थोरम पांगथोकलगन हाइरी हंदके युहार हाबदा एपिसेंटर ओइरिबा नोनेगी मफम सिंह डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गा खांगम न चतुना यंगसिनबगा लोइना तेंगबांग पिख्रे नोनेदा मैखु थोकले हाइना मी पाइरिबा सि इसिंग मनिल ननी हाइना एक्सपर्ट न फोंदोखरे खोंगचदा दुदा तमेंगलोंगी DC लुइखम अमदी ADC गी मेंबर सिंह सुसरुक याखी नोने पार्ट 1 दगी 4 फाउगी अकोइबदा लेबा युम अमदी चर्च सिंह यंगसिनखी खोंगचदा दुदा नोने पार्ट 1 द लेबा दिंगांग कामैगी युम मनुंगदा चौराकना फिट अमा मखाइरोम लाउना चेखाइरम थेंगनखी अंगांग याउना मियोय चहुंग मरी लेबा रिलीफ कैम्पता डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी लुपा लाख अनि कंबल लमदी अतै चाना थक्नब पोलम सिंह मतेंग पीखी लोइनना यूनाको की मैनेजिंग डायरेक्टर ना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की खुथांगदा पिरकपा लुपा लाख अमसु मियामदा खुसिनखी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम ना अकनबा युहार हाबदा का हेना मिसी मिना याउदबसी ईश्वरना थौजान बिबनी अवाब तारब सिंगदा सरकार ना अंगम मतेंग पांगनी दरकार लेरबदी सेंटर दा मखा ताना तेंगबांग पिबिनब तकनगनी हाइखी लाइबिदुना नखपन नुसीबिबदगी ओइबनिना केंद्र खक्ता केंद्र सेंट्रिक ओइबा केंद्र ओरिएंटेड नत ओइबा यादबा स्टेट असिगी ओइना कन तोबा यादबदगी स्टेट की सिचुएशन इशू मैम से कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमदी मिनिस्टर मैम कोई फ्रॉम टाइम टू टाइम कोई असेसमेंट तोदना कोई रिपोर्ट लोदना मीटिंग सथाई कर्म मोंगा रिलीफ मेजर पैकेट कनी
aduga karma maongda kai tawsi haibase agadon ma assessment mayam si center gi expert mayam kawdana mkhoi se lak le mayam assessment tawi mang ni bata ni mayam si gi assessment se misi report se complete oi bakanda akoi kai ka mang tak basi tan values ke mang bage haibase assessment puthokki gani modolona na state na ngamamuting na tawgani ngamdabana center approach toram ting pangan phonegani center na su so da ting pangani ta pang pham su thopani government habisidi masi state amadi center habise masi mapa masa gumani masi da khitna ba mon phol leiti marabadana madu kunamaki do kari tawro phagadra habidar khan phonari hadna ai thamjage Amarom da none da handaki yuhar haba duna maram oiduna maikhu thorakle haibasi ising manilni haina Delhi University ki Geology Department ki Assistant Professor Ningthauzam Pahari na phongdoki ifut phaurakle hairiba sisu yuhar hakibadagi ising thorakpani ising asi chayolama ani di leptana chenthar payai miyamna mipai biganu phongdoki Asagi crack si akan menunggi mai do phor go satpa aduna akhoi USGS America gi USGS na piriba ngasagi earthquake ki movement siga kabui khulen da thoiba cracks mayam siga chapman na parallel line am da lebni na mase epicenter gi line si sida forum ba yabagi thajabado dum lai aduna kaigumba near future da mile earthquake lakpa natraga nongum kan suba taragadi akhoi gi southern thangba portion do crack si vertical in luna laigrabanina adu kindhar akya bagi chance yang wangna lai aduna huji ko ina state disaster response force ki mai kai dagi amasung ai gi mai kai dagi pyramid advice se khungi southern thangba sarukta tariba mi myam do karigumba nong kana surukpa natraga slightly earthquake kumba lakpa taragadi moi masa gi imdo evacuate torga northern thangba side ta sapiba kaigina have the northern thangba side to the slope nemi plus overburden yamna laibani na madu the sliding chance yamna neme Khetrigao Kendrigi yamna maru oiba komba laishram mamang amasung maning phaunaba thambalai thong asi hana Kendrigi MLA oiramba TH Nandakishorna angamba sel puthoktuna miyamga loinana semjin ba haukre Thambal khong gram panchayat ki pradhan ke olena madi laikai gi mioi kya su saruk yakhi mioi amana phongdorakpada thong asi chahi manga gi mamangda sanga khibadagi makhatana semjin bidabana lairakpadagi phibam sokpani kendragi mihut oiriba MLA da miyamna semjin biu hairabasu tabidi haiki TS Nandakishorna phongdorakpada miyamgi mihut oidrabasu prajagi yaifanaba angamba mateng pangbani masida natana kendragi atai awat apasingsu miyamga khusamnaduna semga sagatpagi thabak sathari haiki Lekai sigi sinau mayam na lanthor sin tawri bu thong asi angang ni chat puta putha dore pang chung mai plang sing si loina ya salak to damage or ko si da ai on da se mo ai na ta ku ko de ge ai na sem je ge na ai matang ai awa ba mayam si adum ken du pum gi na ai sem sa ko si taw je ge na sa taw je Manipur Rural Bank Lamlong Bazar na sinduna Nabart ki makhada nongmagi oiba financial literacy awareness scheme ama ngarang laimakhong mapalda pangthokri hairi Prenatal Conceive and PNDTA ki makhada media sensitization workshop amangasi family welfare services ki conference hall da pangthokri workshop hagdokpagi thoramda Union Minister of Health and Family Welfare gi Under Secretary Dilip Kumar Sahu amadi Family Welfare Department ki Director K Rajo Susaruk yakhi Director K Rajo na phongdokhibada ultrasound laiba clinic chamaga taret hauzik register tawrokpa leire mamang chahi singdagi hauzika yengnabada sex ratio asi unit kunmathoi hanthai haiki Dilip Kumar Sahu na ek asi Manipur da chatnaba haukhrabasu mapung phana ngasi fawa mathok tawbagi chang nemli Bharat ki oina yengbada Manipur gi chang yamna phaba heli haiki Awareness workshop from authorities side, from government side, whenever going for inspection. So, how we come to the conclusion that something wrong is going on or not? So, basically, it is based on documentation. Because for this sex determination, it is very difficult to get. So, generally, authorities they go by documentation. And the documentation, it is nothing but your awareness, your knowledge about the act and about the procedure. So all you please follow that.
Ministry gi legal consultant Manish Tondona haikibada nupi bu namthabagi chatnabi hana leiramba adu haujik hanthare ek asigi maru oiba pandamasi sex khangdopa thingmani masi doctor amadi miyamna khangjin ba tangai fade haiki. So now this act is a kind of guiding factor for the states and the authorities. They need to understand this law. They need to understand that why the Supreme Court is also saying that you kindly maintain all the registers and maintain all the and fill up all, suppose this form F is there, just for the sake of example I am taking. So this information can lead to the suspension or cancellation of the license which is granted to the Maroi bapau amuka na pizari Lupa crore tara nipan hena changna English singani tara da saba loigada ba awang nong poklamdam gi regional water sports complex ngasi fawba saba loishin bangam dana lady Hideng tabiri ba punamapu amuka na khurumjari